Okay, so turagarutse rero muri studio za Kabagema TV nk'ibisanzwe. So nkuko musanzwe mumenyereye ni Kabagema Isaie Dieudonné ugarutse nkabagiye kubagezaho amakuru agendanye n'ibiri kubera muri Israel. So mu minsi yashize mwagiye mubona muri California umuriro watwitse California yose, Hollywood hose yararangira, ndetse bagiye babigarukaho batwereka ibirori byabaye bya Oscar, bari kwizihiza iminsi mikuru igendanye no gufata ibikombe bya Oscar, dore ko ari byo bikombe bikomeye cyane mu bastari ba Hollywood. So okay, byagiye bigaragara ko amagambo yagiye avugirwamo harimo gutuka Imana ndetse no kwisuzugura, ndetse California bikaba bivuga ko ari umujyi waberaga ari wo wa mbere waberagamo ibigendanye n'ubusambanyi, akaba ari wo mujyi wa mbere waberagamo insengero nyinshi zisa nkaho ziramya shitani, akaba ari nawo mujyi waberagamo ibintu byo kubaga abantu, amasajari. So uyu munsi rero tuyogaruka tubabwira muri Israel naho hari gushya, hari gutokombera. So ukuntu hari gushyaho hagiye kumara hafi ibyumweru birenga bibiri, hari gushya. Ikintu twavuga kuri Israel ikintu twabivugaho nuko iyo bagiye kuvuga ubundi Israel igira amateka abiri muri rusange. Israel ni nk'ari igicumbi cy'ubumana cyangwa se itangiriro ry'Imana muri rusange. Bakaba bavuga ko no ku musozi wa Elayon ari ryo rembo ry'ijuru. Mu by'ukuri n'intambara zose zagiye zitangira zikaba zaragiye zitangirira mu burasirazuba, ahanini zagiye zibera hariya muri Israel. Hakaba hanavugwa ingoro zagiye zubakwa, zikaba ari ingoro ebyiri. Ingoro yubatswe ikaba ari ingoro itegerejwe ko ngo izubakwa noneho ngo Antikristo akigaragaza. So ibintu rero biri kugaragara muri Israel biteye ubwoba. Iyo ugiye ku binyamakuru bitandukanye cyangwa se ukajya ku binyamakuru bivugwa n'umugabo bita Yuval Noah Harari, agenda agaragaza ukuntu ngo isi y'uyu munsi igiye kuzajya isi yahindutse, ndetse ko no kwizera Imana cyangwa se kwemera iby'Imana yagiye irema atari ibintu twakabaye duhereza agaciro, kuko artificial intelligence cyangwa se imyumvire y'abantu cyangwa twebwe ubwacu ko turi abantu, bityo ko kuba twebwe ubwacu natwe twahinduka tukaba Imana. So reka tubereke rero ukuntu biri kugenda biri kuba. Urumva ibintu biri kuba muri Israel nawe uraza kumirwa. So okay, uyu ni umuriro uri kuba muri Israel. Uwo ni umuriro uri kuba muri Israel. Nk'uko nagiye mbigarukaho, bavuga ko icyicaro muri rusange cy'abatinganyi kiba muri Israel. Icyicaro muri rusange cy'abatinganyi. Ikindi hakaba ari abantu bariyo muri nyirizina, akaba ariyo ubwoko bw'abayuda cyangwa se abantu bategereje ngo Yesu ko agomba kuzavuka, batemera ko Yesu ari umucunguzi, ari umwami, ndetse bo bakaba bategereje ko Yesu atigeze avuka, ahubwo bategereje ko avuka, noneho bakabona kugira gute, bakabona kuba bamukorera ibirori ndetse bakanamusingiza muri rusange. Abantu benshi bagiye babizi bagenda bavuga ko nibura ari Antikristo uzaboneka akigaragaza, then noneho akaba ari we bagira gute, akaba ari we baramya. So muri rusange uri kubibona iyo video ukuntu hari gushya. Reka tubereke n'indi video hari gushya noneho ibintu biteye ubwoba. Okay, reka tubereka kandi ka video nako ahantu hari gushya. So mu by'ukuri ibintu biri kugenda bigaragara. Baravuga ko noneho ibihumbi bigera kuri 240 byose byamaze kuva mu mago yabo, ndetse abantu barenga ibihumbi bigera muri 12,000 bimaze kuba byakwitaba Imana. So reka tubibereke rero. Urabona kuntu muri Israel hari gushya. So iyo ugiye mu binyamakuru byinshi bitandukanye ntago ibi bintu babikwereka, nta nubwo wabibona bari kubivugaho, ahubwo nta handi wabisanga usibye kuri Kabagema Isaie Dieudonné, aho tugenda tubagezaho amakuru utasanga ahandi. So
urabona ko ukuntu hari kugenda hashya, umujyi wose umaze gushya. Abenshi bakaba bavuga ko ari amaraso yagiye atemba muri Gaza, abana bagiye bapfa, bavuga ko mu by'ukuri atari kuriya bakabaye bari abayisilamu bapfa. Ndetse mwabonye ko n'imidugudu yose yagiye ishya, mbese Gaza yose bayishize hasi muri rusange nyirizina. Akaba ari intambara y'ubukungu muri rusange yagiye ibitera, bityo akaba ari ya ntambara batangiye yo kuba bakwigarurira buriya butaka bwose, abayisilamu bakahabakura, hagasigara ari ubutaka bw'abakirisitu muri rusange. So urabona ko ni ibintu bitari kuvugwa, ariko muri rusange urabona ko ikirere n'ubu ngubu tuvugana hakaba harimo hagenda hashya, ariko ni ibintu usanga bitarimo biravugwa. Urabona amazu yaho nuko nguko bimeze. Urabona ama etaje yahiye yakongotse. So ni ibintu biteye ubwoba rero guys. So iyo ugiye ahantu hose ntabwo bivugwa, ariko nuko nguko bimeze. Iyo ugiye nko kuri za Al Jazeera cyangwa se n'ibindi bitangazamakuru bigiye bikomakomeye barabikwereka. So kuri Kabagema TV rero dukomeje kubashimira umurava n'umuhate mugenda mutwereka. Abakoze subscribe kude chapeau kuri mwebwe. So turabashimiye, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, bye.